Rat je po ko zna koji put zaredom u ovom, kao i posljednjih nekoliko vekova, zahvatio Krajinu. Nikada tako žestoko i sa toliko od mržnje. Nastanuli su na Srbe, a Srbi, vitezovi, vekovima su ginuli za odbranu svog ognjišta. Davali sebe za otadžbinu. Davali, ali se nisu predali. Takav je Srbin, uvek i svugde. I počelo je, strašno i umiruće, u Krajini, na Kordunu, Baniji, proleća gospodnjeg 1991. Hoće oni isti da Srbe stave pod nož. Hoće da Srbe pobacaju u jame. Hoće da im Srpkinje na sopstvenu sramotu rađaju ustašku kopilad i janjičare. Da se sa takvima brane. Da Srbin sa zemlje nestane. A Srbin niko kao on. Braniti se ume, ginuti zna. Samo politiku, kažu krajišnici, voditi ne zna. To je odlika junaka, odlika poštenja i postajanja. I u prošlim ratovima, kao i u ovom, rodila je Srpkinja vitezove, niko kao Srpkinja majka, i jednog od njih u Prnjavoru. U malom selu na Vučijaku, između Dervente, Banja Luke i Doboja. Tako je i ovaj rat 1991. dobio svog vuka, Veljka Milankovića. A sa Veljkovim ratnim rađanjem stvoreno je još mnogo vukova. Vukova sa Vučijaka. A nepunu godinu pre početka rata u Bosni, na vreme, i mnogi su mislili pre vremena, ovaj vuk sa Vučijaka otišao je u Knin, na noge svoje braći, da im ponudi sebe i obuku završi. Tako se Milanković pripremio za odbranu dela svog otečestva. Tako je postao Martićev poručnik Ninđa. Ovaj obučeni vitez vratio se na Vučijak, u svoje rodno mesto, i sakupio vukove. Preneo im je znanje sa svoje specijalne obuke, naučio ih ratnoj taktici, važnom oružju u ovom najkrvoločnijem ratu.